guchwa AGITE ungavana Meru niwe Peter Gatira Munya nethiritwe agitariria ati bakethirwa bakigwatanira na rutire ruregani na thirikari kiri guchwo kethirwa agitirimana na Rais William Ruto kiri kithurano kia giti kia urais mwaka wa 2027 agitariria aria nthiguru iri kagitene gaka Rais Ruto agetana mbere kwatha Ndegoro itethirwa igitabo bwega kagitene kau nethiritwe agitariria kinya ngarama ya uturo nethiritwe ikinyiria antunkabo kire upinzani turiwa Wantam ko unara yoro itwatanirite twinde na mbere tukinya kure tukethira tuyo chala umwe wetu urokara wa manana kasongo nara kure nejiete kia president no to Kenya are kinyete thai toke ya kuongela ntubara baikuo miaka ingi 5 tichianga to watatila ndiringi tutemenya umewatatila kato kwenda kuchwa uro atwatie kutokaniria no tuone kitha twaitatia twachokaniria nonto de ekuthira ndireria ya mayani indibitiere mayani ne thai nende kama kuongela oti bakiongela echo bakuongela 0.8 muremi ya umberi yate kurika kinyana ara uchoka wongele oti uru mawoti alta kiongelawa aritingwe badrikari baome no mawoti ndena kanya kwa utalania tuongeli murio hayo utaongela kwa mwananchi wa kawaida kubikirite radio ruare taraki bake no uru anto akeande ne Kenya ibare ba ikunia muno nende twachokere anto milioni 25 ba Kenya 25 milioni ni mwa nusu ya Kenya mtu atekumba kuona bia kurea bia kurea ya ile ntuku